tirkah. Tirkah na takluk kepada lima. Jino kita mulai video yang kelima. Apa itu yang dimaksud dengan warisan? Ya. Hakun yasbutu li mustahiqihi ba'da mauti man kana lahu dzalika. Jadi nyo hakun nyo mau urus. Ya. Nyo waris. Nyo manyo nyo waris. Waris. Jadi yang warisan karena yang oleh tirkah leh dah bagi leh dah tunaikan hak yang mengikat dengan dengan indro, kemudian tajimait, kemudian membayar utang, kemudian menembus wasiat, maka yang kelima nyo warisan itu. Jadi makna warisan hakun yasbutu li mustahiqihi ba'da mungkiman kana lahu dzalika. Sabo hak yang sebut bagi semustahiknya hak sesudah mati fiman yang ada bagi nyaman oleh demikian hak. Artinya menyahak yang maksudnya maurus. Ya, maurus. Yang maksud dengan mustahik waris. Yang maksud dengan manio waris. Nyo ke hakikat daripada muwaris, hakikat daripada waris. Ya, jadi dia mana? Irsun bermakna ibarat daripada berhimpun tiga perkara. Nyo, ya, lepo perkara berhimpun. Nyan baru ke warisan. Nyan baru ke warisan. Nyo hakikat ji. Nyo ke nyo rukun wari. Bagi waris na rukun na syarat. Ya, kemudian nah sebab nama ni nyo tadi. Nyo tak pahami nyo bak ta'rif nyo ta'rif iri. Nyo itu bi ino man kuat po baik bi na. Bi tu bi rukun, bi tu bi sabab, bi tu bi syarat, bi tu bi mani. Ya. Jadi dia mana? Pakiban yang kun warisan atau iris yaitu sebuah hak yang sebut bagi mustahil. Pada masa sebut kesini sesudah mati semua waris. Ya. Pakon sebut hak. Ya, nyo di karabati. Lihat li zaujiatin hadin nikahin dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan di nyo tak ulang bab kelam yaitu Pak Lembui pun oh yang narukun syarat waktu jadi yang dimaksud dengan warisan yang kita bicarakan tirkah. Nya tirkah yang dibahas. Maka dino sebelumnya katanya sudah tufu ile apa makna atau takrif definisi daripada irsun. Ya, irsun yaitu hak yang sebut bagi mustahik sesudah mati siman yang ada bagi yaman oleh demikian hak. Artinya yang maksud dengan hak maurus, yang maksud dengan mustahiknya hak si waris, yang maksud dengan man nyo adalah muwaris. Bagaimana? Bak ta'rif daripada irsun inan kana rukun mahan hana kira warisan. Yang bagikan warisan berarti mengkumpulinan maurus, waris dan muwaris. Kan? Sinyo pada masa nyo benar rukun. Hakikat daripada iri nyo menghimpun heboh perkaranya. Nyo berkerukun. Salah satu daripada tiga ini ternafi, maka ternafilah iri. Yang keempat, hakikat daripada warisan berhimpun tiga ini. Dan nyo harta, maurus nyo harta. Kemudian waris nyo ulun terima harta. Nyo mewaris ulun yang mengwarisi harta.
si mati. Jadi nyo hakikat daripada mewaris. Jadi dengan tadepu hakikatnya, maka yang kon daripada lebohnya nyo hana kira kepada warisan. Itanya ligok sini. Itanya pakiban hakikat daripada irsun berhimpun daripada tiga perkara, yaitu harta. Nyo maurusnya harta. Kemudiannya waris, orang yang menerima. Ini orang yang pemberi. Jadi pemberinya nyo syarat ji harus mati. Ya, mana hanjit terima. Nyanyi kau pai lah. Nyo ile bayar tak pahami. Baru untuk tak pahami dia kholain. Tak pahami pertama apa hakikat daripada irsun. Karena yang bak terakhir daripada yang cinilah waktu 20 hari. Karena dia bak yang takluk dengan tirkah 5 bohak yang ditertibkan. Bak khamisu kena yang 5. Nyan irsun, al-irsu. Apa makna iris? Disebut dalam kitab Rahabiyah, nyu hakun yasbutu limustahiqihi ba'da mauti man kana lahu dzalika. Tanpa takalan kulit uku dengan tak mengerti takrifnya, maka dalam takrif ini disebut rukun. Dalam takrif ini tersebut sebab. Dalam takrif ini tersebut syarat. Ini adalah dalam takrif. Nyan takrif irsun dari nan damai. Putra makna irsun. Sabohak yang sebut kepada si mustahik pada masa sebut ketika kali meninggal si muwaris. Ketika kali meninggal muwaris. Yang mana hakikat daripada irsun adalah berhimpun, ibarat daripada berhimpun 3 perkara ini. Nyo hakikatnya. Nyo kegeken rukun. Hakikat nyo ke rukun. Lagi hakikat semayang. Hakikat semayang kan beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang tak mulai dengan takbir, tak sudahi dengan salam. Nyo hakikat, nyo takrif. Dalam takrif nyo itu rukun ni. Yang tetap. Tetap. Jina watego itanya. Hai. Anu bukan angkat menumpak warisan. Nyan pertanyaannya betul atau salah? Ada angkat. Apa pu bisa menerima warisan? Nyanyi pertanyaan. Betul pertanyaan. Tanya payah takala ni pu makna warisan. Makna warisan menghimpun heboh perkara. Tak kenting nyo si anu angkat nyo ji muwaris, nyo ji waris. Dia menang salah pertanyaan. Jadi bila datanya menumpuknya naruh ji kuari. Yang lagi itanya tani mentang kita sama ya. Yang kepada juga. Ada syaratnya. Ni mentang, nyok ni nyok semayang tu. Kita sama ya. Nyai itanya ni hai deku. Nyai lo naurung jini mentang kita sama ya. Pada juga. Gimana gimana? Salah penayaan. Salah penayaan. Lagi ikut yang dia yang no. Allah mampu ciptakan anu. Yang pada juga. Salah penayaan. Kenapa? Karena puji anu na anu bawah masai. Pujinya kan takluk kudrah rada. Hana takluk pada yang masai. Nyo salah pertanyaan. Nyo yang betul pertanyaan. Wadai ke anu angkat nak imam po warisan. Belenya dia. Anu angkat nyo waris. Jauh
ke ni kan belin dia jadi yang ya. Jadi ketika dia macam hai sah semayang urang ni macam ya pu makna semayang tu dengan dijawabnya karena bayar dijawabnya. Jadi nyo yang perlu ada tepu dia. Jadi takrif daripada warisan hakun yasbutu lil mustahiqihi ba'da mauti mangkana lahu dzalika. Yang takrif. Adapun hakikat daripada warisan berhimpun heboh perkaranya. Ka. Ya kan? Nyo berhimpun nyo heboh perkaranya pun benar. Ruku. Ya ruku. Ka. Bakwate gekun nyo mustahil baru merempak di. Ya, pu syarat bermati nyo. Ka. Pu makna mewaris. Pu makna mewaris. Yang sira urang yang kuari. Kan yang mewariskan nyo Urang johta. Orang takrif benar jami ina. Urang johta. Mengimpun mendu atra yang hidup dalam takrif dan hidup atra yang hanya hidup dalam takrif. Mewaris pu makna waris. Ya. Waris adalah urang udip. Ya. Jadi waris adalah urang udip. Yang ya, muaris ya. Muaris itu mana? Si mayang urang mati yang intikal harta di nyo harta di yang intikal harta di pajam intikal kepada si lain kepada dia. Pu sebab intikal karena kamati dengan siro urang mati yang mempunyai harta di kepada orang lain dengan sebab mati. Ya, ka, menyamanan mati na leheboh man. Ada kala mati hakikat, langsung ju. Ada kala ni. Ada kala mati secara hukum. Ya, urang kafaki, kagak ada kita berkelas. Ada kala mati di secara takdir. Dah, anu lang janin, pokok janin lang kandungan. Watai jipoh legok ngkai bak kandungan. Ya, inan takalan hanali menggerak-gerak. Nya inan tak tegedi mati. Watai lahir ji mati. Ya, jadi nyo ino kaji kebit dengan takunnya berarti kibanya ke siwaris yaitu urang yang udip yang mustahak warisan, mustahaknyo maurusnyo. Ya, mustahak maurus pada masa mustahak maurus si muwaris. Jadi urang udip yang berhak maurusnyo, yang maurusnyo atra si muwaris. Jadi makna muwaris si mayang yang intikal hartaji kepada orang lain dengan sebab mati. Yang dekun waris urang udip yang dimustahak maurus ya sesudah mati semua waris. Nyan mana waris. Monya mana? Itu bitlah syarat ini. Syarat ini baru mustahak, baru merupakan dibu butah ko udip. Butah ko udip bakwate mati semua waris. Ya. Butah ko udip ketika mati semua waris walaupun sihat yang mati di nampu. Yang kedua, ya, disyaratkan sinyo baru merempak mustahak maurus apabila si mawarisnyo lebih awal mati daripada si waris. Ya kakak demang kesyarat. Ka. Yang kedua, pakon merempak hak haji maurusnyo. Karena na hubungan dua haji sinyo dengan sinyo na hubungan. Hubungan pu, hubungan kerabat. Hubungan pu, hubungan zaujiah. Hubungan pu, hubungan wala atau wila. Ya. Jadi macam mana? Kaidah mengenal lebo, rukun, kemudian syarat, kemudian sebab. Ya, ka. Apabila karena hubungan
karena sebab untuk merupa. Dan dengan lengkap daripada syarat-syarat. Berudip ji segala berudip ji bawa teh mati niu. Berawai mati niu, duduk mati niu. Kemudian ya, berfakir mana? Bubekna mana? Bubekna mana antaranya dua ji baru menumpuk. Teh mana? Ya, sinyo bukan pembunuh, kena. Sinyo ya bukan rek. Ya, nyanyi kengkai ba mani. Maka dalam takrifnya itu buah perkara. Rukun, syarat, sebab dan mani. Ya. Nyan yang boleh dah pahami. Hora itu bit. Yo dah kalau itu bak ino nyo moro nyo yang maksud. Bak mustahiknya waris. Bak manyo nyo waris. Menyo hakikat daripada warisan. Baru sinyo merumpuk adanya apabila awal mati di. Ya, syaratnya boleh ke awal mati. Olehnya yang kedua di berudip ketika mati itu. Nyo kaitan dengan syarat. Pakai ji mustahak nyo maurus keji. Karena hubungan ji hubungan kerabat. Hubungan ji hubungan perkawinan, hubungan wala. Yang kedua baru melupak sinyo. Melupak maurusnya bekna manis tadi. Maka ini itu bi padu. Itu bi buat perkara bak takrifnya. Ya. Yang keempat, waris urang udip yang memustahak warisan daripada orang yang meninggal itu mustahak maurus daripada si waris. Nyan jika nyan apabila diperdapatkan segala sebab-sebab dan melengkapi syarat dan fakir mani. Waris urang udip yang imustahak maurus si waris apabila diperdapatkan sabab dan melengkapi syarat kemudian fakir daripada mani. Maham pok sih. Ya. Cuma yang maurusnya akra yang kubah lima baik harta atau hak. Nah, nyanyi keempat. Kemudian dari warisnya itu dua. Tetap waris dari pihak agam, waris dari pihak inam. Nah, dalam warisnya icok lagi apakah dengan farat, furud, dengan kadar atau dengan asabah. Maka itu bi. Ya. Min haisu tinjoji. Ya, tinjoji. Kepadanya hubungan kenoji, hubungan waris. Berarti warisnya ada dua. Nah waris dari pihak agam, nah waris dari pihak ina. Kemudian icok ijihnya warisannya icoknya maurusnya. Ngampu icok. Pungan farat, asabul furud, menyengam farat berarti dia asabul furud atau dengan asabah. Kemudian ya di antara sinyo yang cok-coknya nyo kerame melu. Nyo na yang terhalang nayana maka itu biino hijab dan maju. Ya, nyan ke pembahasan dalam fiqhul mawaris. Ya. Pertama penyata hakikat waris. Pertama penyata ini takrif waris. Kemudian rukunnya hakikat. Olehnya syarat. Olehnya sababnya mani. Kemudian waris berdua. Bagi dua. Kemudian cara icok li warisnya. Pun cara asabah atau asabul furud. Nah, jadi nyong akan menyenyong. Kalau mengertinya pun mengerti siji. Nah, jadi nyong itu. Jadi hakikat waris, hakikat kiri menghimpun dua buah perkaranya.
Dan heboh perkara ni. Nyo kekerukut hakikat. Ya. Untuk si nyo sana ni urang udip yang dimustahak maurus si nyo. Ya, mustahak maurus nyo. Apabila diperdapatkan sabab. Serta sabab. Ya. Yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala. Yang melengkapi syarat. Bersyarat. Udip musahid. Bawai mati si mewaris. Ya syarat. Kemudian bekna mana? Putra mana? Bekna sifat bakjihnyo antara duanya. Nyo bekna nyo pembunuh nyo. Ya, lain agama, berbeza agama. Dan rep. Ya. Ka melengkapi. Jadi waris adalah iri adalah hak yang sebut bagi mustahik. Sama mustahik waris. Pada masa sebut sesudah mati, siman yang bagi nyaman itu demikian hak. So waris menyamanan hakikat daripada irsun berhimpun heboh perkaranya. Pada masa si warisnya merupakan harta apabila awai mati sinyum. Pada masa syarat di bawah mati sinyum. Bu udip sinyum mati. Kemudian yang kedua, sebab di merupakan pakal merupakan warisan maurus di karena ada hubungan, orang hubungan kerabat. Ya, hubungan nikah, hubungan wala. Ya, ini kampung